Shalom, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, pema ijalo hita rigapan siganu pari bata bani panorang sogoton, pasada hita hurta, martongko mahita. Terima kasih mabamu Tuhan, bani bagal ni pangidupimu, apa pakah longimu huban nami. Nadoma mengiring-iring langkah nami, mengurupi janah memperbugui hanami bani kenupan tanggung jawab nami. Sogoton pe mangelek kanami hubamu, ase patengirham ura pepikiran nami, ibagas namandalani guluh nami saganjang nyareon. Ase tarbayan hanami tong-tong bapa, pasangapkon ham, marhitihon ni pergul miton nami sigano pari. Ibagas goran nakmu ton Yesus Kristus Tuhan nami jalam rapakon tongko namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijape na siyam marian bani panorang sogot nyarion, naboy sisihan nami marhitihon ni channel YouTube on. Rigapan sigano paribata sogoton Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2020 ay matarsurat bani buku Jakobus bindusada ayat 26 nama katahon sonon. Anggo adong nama katahon ibagas uhurni. Nadaulat ia HP lang irate dilahni ipoto-oto uhurni do ia ai na persuma do parauga maonni. Ita haganupan Bapa Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu anggo ibasa hita buku Jakobus on mitor mardingat mahita bani ciri khas Jakobus nama katahon hapor sayon ay pe sonaido anggo langadong horjani doskon namate do ay. Arti ini si soya-soya do habeni paruga monta anggo seng ihorjahon hita namadeyar ibagas 10 tahun. Atap si perminggu do hita tapi lang ijaga hita hapasingon ni 10 ta. Arti ini ai marhitehon ni surat Jakobus on jupah kita ma bahasa ibagas ganupan pargulmiton ta si ganu pari maningon jupah hon ni batado maningon jupah kita do humani bahasa haganupan ianan maningon do taridah tene buah ni hapor sayon taai buah ni apa singon taai. Jadi lang pitah sangga ibagas gereja tumang hasahita. Jenges beribadah. Jenges markibaktian HP hudarat kosipe hun gereja atape humbani pertupuanta duma rarat ma persahabat. Nah halani ai Bapa Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Parugamaon na sitong isobut Jakobus salah sadani ciri ni aima ase menjaga diri sendiri terutama aima pasal mandrajai diri on bui tene mengelola atape menjaga dilahta. Nah totu Bapa Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus mardingat duhita ya adong doding nama katahon memang lidah tak bertulang. Arti ini humbani doding ai jadi boy do HP ni matutung sadahuta halani dilahon boy do martinggil sada rumah tangga halani dilahon. Jadi etek do dilahon galek do homani lang adong huli-huli ni tapi boy do HP memben halak marsibunuhan. Boy do HP memben halak gabi geor parguluhan ni. Nah halani ai selaku halak namar hapor sayaon. Jadi anggo Jakobus manobut anggo adok nama katao ni bagas surni. Jadi anggo iha tahun hita ma atap tahun ma bagas diriku. Au si perminggu doau, au si partuhan doau niku. Tapi anggo marhitihon ni parsahapku gabe burit duhur ni hasoman gabe martinggel do hasoman totu isobut do tene na perlu be na pototo uhur doai. Jadi
parugama doau, rajin doau, jenges pokut kumani marminggu. Tapi marhita ala ni parsahapku, marhitihon ni parsahapku, gabi hupayetek do halak na legan, gabi martingkel do halak na legan. Sa sitong ni napototo uhurusan diri do wai, lang adong nasitong ibagas diri kwai. Nah, napaduahon ay dos atapi boy subuton, dos dasa parsombahon kay, songon parsombahan ni halak na manombah bani gana-gana. Jadi lang na hubani Tuhan aw na marsombah ay. Jadi parsuma do parugamon kay. Nah, halani ay bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Hata ni nebata, membubay hita, manugu-nugu hita, ase irate hita hape dilata. Contoh ni sonon, adong mamisal ni kasalani sa danyomba, oto dasaho. Nah, memang urado tarluar hata ni sonayay hubani ni omba. Ala ni adong hahurangan ni, tapi sangga makatahon ay hita, ongga do na hita marpikir, bahasa anggo oto ni ombata, oto ni seduay. Oto ni orang tua ni, isi orang tua ni hita. Jadi maningon disadari hita, sangga luar hatata, atap boy sobuton ta, sada bapa, misal ni hubani parinangon ni, jolma aha ni misal. Berarti jolma aha parinangon ni ay, totu paramangon ni jolma aha homa. Jadi arti ni ay, Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, maningon doha ini gabi ruang ibadah, gabi ruang kebaktian doha ini, bata lahu mempraktekon ahana iha proses kita. Jadi sangga i rumah, sangga i kantor, gabi ruang ibadah maay bata, gabi ruang spiritualitas maay bata, lahu pataridah ko na saksianta, maritehon ni namarate dilata. Jana napaduahon, maningon doha ini ijaga hita dilah, tamariteon ni ulang marungut-ungut. Jadi adong dosada hasaksian, sangga musim logo ni hari ganjang, ya tahun pandita mahumbani ambilan ni. Maningon tetap do hita semangat, maningon tetap do hita tugumar pangarapan. Agepe lugu ari do maduka, maningon tetap do bujur hita makorja jumata. Mituradong jemaat humbani hundulan ni jongjong. Pasip kama pandita ambilan mo ay. Aya saliat pakataw kamdo ambilan mo ay. Nini tene. Nah, on mana isobut marungut-ungut. Hape sa sitong ni marhitehon ni ambilan ay. Pandita membere motivasi. Ase ibagas na masa ni dopa kon kurien. Pero tetap semangat. Jadi lang adong guna ni anggo marungut-ungut kita tene, ibagas parguluhan taon. Halaniyaha, hanya ni maningon bodo ijalo hita, asusahan ni dopa kon hita tapi kesulitan ni guluta, bodo ay pakene bata, gabi perhitian ni, lahu membubay hita hubani kesuksesan. Jadi maningon tarjalo hita do humani, namasa ibagas guluton, maritiyon niyaha, natotap hita tene menjaga dilata, ulang marungut-ungut kita. Jadi ang kita ngarhita hata ni bata, paruhurhon hita maay. Jana haporsay hita ulang sebalik ni, gabi marungut-ungut jana ilawan hita humani. Ya, napadaskon hata ni bata, totu napatuluhon, maningon boy do hape ni irejay hita dirita. Arti ni irejay hita dirita, marhitiyon dilata, maningon boy do hape ni ibagas na makataon sa dakata hita, maningon takas bata, maningon hata na patugukon, hata na membangun. Jadi lang hata si soya-soya tini, lang hata na boy mambenhalak lambin roh etek ni, merasa lang maharga. Ya, jadi maningon ipaduh kita do hape ni, hata nasional marhitiyon niya, puri ni marah pe hape ni, marah butul pe hita, bani ni umbata, ta bani asomanta, maningon marhitihon ni, hata na madir, hata na manganju, hata na manugu-nugu, asian dohar, boy rojengis ni humay, lambi rodiar ni humani, asomanta, atap pe ni umbata, atap parinangon, tata paramangon, tapi ay, marhitiyon na boy ijaga hita dirita, sanggah na marah kita, langi atok kita, hata, si soya-soya.
Janah na parpudi sahali maningon boy do HP ni hita menjaga dilata maritionnya ya ulang urah-urah tu marbagah-bagah. Misal nih sangga buritan Tuhan anggo sehat kuliau marbagah-bagah maau uli rajin maau dini HP do ku si sehat singong gue doge gereja isa sitong ni ado maman lawan na bata. Nah, jadi ulang urah-urah tu hita marbagah-bagah. So na EGB nyomba, bahen. Anggo rajin holi, itu hor lereng nih, misal nih. Atap lau hita, mardalani HP nih, lang itu hor lereng ay do marajin. Jadi lang ibu ko mardalani halaniaha. Alani sesuai kondisi ekonomi, lang sukup. Nah, arti ini ay, marhitiyon na menjaga dilah kita. Ijaga hita do HP ni keharmonisan ni hubungan ta. Ibagas haganupan perguluhan ta. Jadi maningon do HP ni ijaga hita diri ta ulang urah-urah tu hita marbagah-bagah. Jadi puri ni marbagah-bagah pe hita ipikir hita nanget sangkalo makatahonai hita ya buoy do huli tarsuhuni hita ay tarhurjahon hita do. Jadi ulang asal lupus hasa tumang na penting ipadas bagah-bagah atap sonaho lilang sonai tene halani nay batape anggo marbagah-bagah iya ipasau do bagah-bagah. Jadi hita pe menjaga lidah ta salah sadani buoy sobuton ulang urah tu marbagah-bagah. Jadi anggo do marbagah-bagah goki hita maay ase marguna matongon marhitihon ni dilah ta ay ya memang nama diar ma na ipadas kita. Amin martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Ase songon na herusukon ni uhurumu tongon ibagas parguluhan nami. Dos ahanay hapur saya nami pakon na ihurjahon hanami. Marhitihon ni nabuhi tongon ijaga hanami dilah hanami. Tanda ni na ijaga hanami tongon Tuhan. Hapasingon nami dopakham ilobi-lobi mu so na ege ilobi-lobi ni hasoman nami colma. Alani ay tondi mo na mapasing ini matongon Tuhan naman ranjay uhur pikiran so na ege perguluhan nami sadarion ase marhitiyon ni parsahap nami petongon Tuhan roh bueni hasoman roh bueni halak nalegan natar pasu-pasu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amin. Waras bataganupan selamat pagi ando harmatongon ibagas padalanan ni guluta sa ganjang niron talidah matongon ibadah ta ay ipraktekon hita marhitihon ni parsahap ta natotap gabi pasu-pasu bani halak nalegan sonay age ibagas dirita. Shalom.